Halo teman-teman, kembali lagi ke channel MG Toys. Kali ini kita mau ngapain ya teman-teman ya? Wah, kita ngapain ya teman-teman ya? Kita cari mainan aja ya teman-teman. Kita cari mainan nih. Wih, ada boneka Squid Game, teman-teman. Wow, boneka Squid Game. Teman-teman lihat. Wah, boneka Squid Game. Kita kumpulin aja ya teman-teman. Kita kumpulin sini ya teman-teman. Kita cari lagi yuk. Kita cari lagi ya teman-teman. Di mana ya teman-teman ya? Wah, di mana ya teman-teman ya? Kita cari lagi yuk. Oh no. Wih, apa itu teman-teman? Wih, ada kaktus joget teman-teman. Wow. Wah, kaktus joget. Wih, keren teman-teman. Kita kumpulin aja ya teman-teman di sini yuk. Kita kumpulin sini. Kita cari lagi teman-teman. Hey. Kita cari lagi yuk. Di mana ya teman-teman ya? Wah, apa itu? Wah, kita cari lagi yuk. I love you. Wih, ada boneka boba teman-teman. Wow. Boneka boba. Wow, keren teman-teman. Kita kumpulin aja sini teman-teman. Kita cari lagi yuk. Wih, boneka boba lagi. Bruh. Sama Pop It. Hey. Sama Pop It Hello Kitty. Wih, tuh boneka boba lagi. Wow, boneka boba lagi teman-teman. Wih, keren. Kita kumpulin sini teman-teman. Ih, ada Pop It juga nih. Wih, Pop It Hello Kitty. Wah, Bruh. ada topeng juga teman-teman. Wah, ada topeng juga. Wih, ada ondel-ondel juga teman-teman. Ondel-ondel. Wow, ondel-ondel teman-teman. Wih, keren nih. Cari lagi teman-teman. Nani? Wih, ondel-ondel lagi kayaknya tuh. Wah, iya. Wih, ada kaktus joget juga. Wow, banyak sekali teman-teman mainannya. Wih, kaktus joget. Wow, ini lagi nih ondel-ondel teman-teman. Kayaknya ondel-ondel ibu ini ya teman-teman ya. Wah, keren nih teman-teman. Kita kumpulin aja ya teman-teman mainannya yuk. Kita kumpulin yuk teman-teman. Kita kumpulin aja di keranjang di sini teman-teman mainannya. Wow, Bruh. banyak nih teman-teman mainannya. Wih, banyak sekali ya, susah teman-teman. Wah, tuh kan. Oke teman-teman, udah dulu ya kali ini videonya. Jangan lupa tonton terus video selanjutnya. Dah.